Hain halam sogani YouTube channel lo pinan blog ngkha kaisa meeting gathering ko thangmani norok naidi ani blog pri phunukana sogi khangkha gari kasa probang phunungnai ani live norok naidi lo last presentation bidan last five katung kada kai sini public of kai sini lokro joton katung kada kai phale jago last meeting of ini last te on jaga te gara din khalia to bhai aro nai be jadi audio ini dalari kong kok kok phale jak Adol sabari logo kami